Dubravica džamija, kako vidite pola munarije nema. Ovo je kuća pored džamije koja je pogođena prilikom borbi sa ustašama. Što vidite I ove kuće su dole pogođene. sve je to srušeno. Sve je srušeno, nepovratno. Evo čovjeka. Ajmo dole vidite čovjeka koji popravlja krov da bi se mogu vratiti u svoje kuće da bi živio. Ovo vam je kupola sa munarije koja je pala prilikom pogotka. Još uvijek ovdje leži i ne zna se koliko će ostati. Pored džamije u Dubravici, što vidite, skroz je srušena, može se reći do temelja, krova nema, ostalo je samo koja greda i letva, crijepa nema, munara na džamiji, što vidite, izrešetana sa svih strana, bez kupole ostala. Ugla. Iz drugog ugla se vidi malo bolje i jasnije šta je ostalo od njih. Pitanje da li će se popraviti više. Od nje nema ništa. Morat će se nova staviti. Nije srušena. Ove dole kuće pored džamije što vidite. To je također razrušeno prilikom borbi. To vidite, cijepova nema ni na jednoj kući. S jedne strane džamije. Što vidite, zapaljena je, srušena. Skroz deformisana. Ljudi su iselili odavde u grad dole da bi preživjeli, da bi ostali. Ja mislim da će se vratiti ovdje kad tad, da se ovo sve napravi i da ponovo ostanu živjeti ovdje. Evo pogledajte, ovo je katastrofalno. Kad će se sve ovo popraviti? Niko ne zna. Ako Bog da. Ako ljudi se vrati ovdje, a ja mislim da će se vratiti, ovo će se popraviti ako Bog da sve. Ja gledam na donju stranu, ovo predanje što vidite, ovo vam je ostatak munari koji su ustaši pogodili srušili. A na munari s ove strane vide i rupac od projektila koji su pogodili munari. Tu je Dubrovačka džamija. Ovo je Džamija u Dubravici, što vidite da vrata na prozorima nema nijednog stakla. I kako vidite, tu je nekad bila česma. I možete da pročitate i da vidite. Unutrašnjosti Dubravičke džamije i ovako snimamo najprije gornji dio. Ako Bog da i brzo će tu biti sa nje vas. Evo mihrab. Nažalost, sve je popajeno, porušeno, pod. Kote